Ni amakuru yongeye kumvikana by'umwihariko Kivu y'Amajyaruguru Goma ndetse n'amakuru ingabo za FARDC, Abarundi, FDNB ndetse n'abandi bagiye batandukanye bafatanyije kurwanya uyu mutwe witwaje intwaro cyangwa se umutwe w'iterabwoba muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ndetse ni n'amakuru yagaragaye ko ingabo za FARDC cyangwa se abarwana ku ruhande rwa Leta Kinshasa bagaragaye bakomanga by'umwihariko Kivu y'Amajyaruguru Goma. Ni amasasu yaraye avugira hano Kivu y'Amajyaruguru Goma. Ni amezi agera kuri 3 izi nyeshyamba cyangwa se umutwe witwaje intwaro muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo umaze wigaruriye aka gace ka Goma. Ndetse ni amasasu yakomeje kumvikana ndetse na n'ubu aracyumvikana uduce tw'amasasu tukivugwa hano by'umwihariko Kivu y'Amajyaruguru Goma. Ni umunsi umwe warushize ingabo za FARDC cyangwa se abarwana ku ruhande rwa Leta Kinshasa bigaruriye agace cyangwa se bigarura uduce tumwe na tumwe tugiye dutandukanye, uduce tugera rwose ku 8. Ariko iri joro navuga ko ritagendekeye neza uyu mutwe w'iterabwoba waje muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ndetse unashimangira ko ari umutwe w'abanyekongo. Ndetse Antoine Felix Tshisekedi akomeza abishimangira avuga yuko rwose n'ubundi nta kabuza agomba kurwana kugeza ku ndunduro yuko atsinze uru rugamba ruri kubera muri iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ndetse bikuvuga yuko rwose nta kabuza n'ubundi uyu mutwe ugomba kurekura uduce tumwe na tumwe wagiye wigarurira. Nuko uyu mutwe witwaje intwaro muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo AFC 23 cyangwa se M23 wamaze kugenda urekura uduce tumwe na tumwe, ndetse wamaze kwirukanwa mu duce tumwe na tumwe twigaruriwe, ndetse wamaze kwigarurira muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ndetse ibingibi byakomeje kuvugwa ko izi nyeshyamba zifite gahunda yo kuva mu duce tumwe na tumwe bagiye bigarurira, kugira ngo mu buryo bwo gushyira hamwe ibiganiro bemeranyijwe kugira ngo babe bashyira ndetse ngo nyine babe bahuza, babe bakemera nyine babe bajya mu biganiro bemeranyijwe n'iyi Leta y'Kinshasa. Ndetse rero ibingibi rero ni amasasu menshi yavugiye muri kano gace ka Goma, ndetse ndaza kugaruka Bukavu nawe byahabereye ni byinshi. Ndetse navuga ko mu minsi mikeya ingabo za FARDC zimaze kuba zakigarurira uduce twose tugera ku 10 mu maboko yazo. Kankubwire ngo rero nimba rugamba rugeze kuri uyu muyoboro kanda subscribe, mwese nimuze duhurire kuri uyu muyoboro twinjira muri politike na diplomasi biri kuvugirwa kuri uyu muyoboro. Kanda subscribe, fungura inzogera inze dukubire hamwe mu makuru ay'ingenzi agezweho. Kangwe ikaze, reka tugaruke bukanye. Kangwereze ikaze muri politike na diplomasi biri kuvugirwa kuri uyu muyoboro. Ariko nimba rugamba rugeze ndakubwiza kanda subscribe ugasharinga ino video ikagenda ikagera ku bantu bagiye batandukanye, kugira ngo ibiganiro n'amakuru tubahereza bijye bageraho 5 kuri 5. Ariko by'umwihariko mbaze nshimire nawe amaze kuba wabikora uri ugaciro, ndetse uri n'amahirwe kuri twebwe. Reka twinjire muri politike na diplomasi biri kuvugirwa muri East Africa. Reka duhere muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nkubwire ibiri kuhavugirwa. Ndetse amasasu yaraye avugira by'umwihariko Kivu y'Amajyaruguru Goma ni ingabo za FARDC cyangwa se kubarwana ku ruhande rwa Leta y'Kinshasa. Ndetse Leta y'Kinshasa noneho yaba yagaragaje umuvuduko udasanzwe mu kwigarurira uduce tumwe na tumwe tugiye dutandukanye. Izi nyeshyamba za M23 zamaze kugenda zigarurira n'uduce tugera ku 8 yari imaze iminsi yigaruriye iyi Leta y'Kinshasa. Ariko navuga ko uyu munsi kugeza ubu ngubu Leta y'Kinshasa yamaze kwigarurira uduce tugera ku 10, ndetse ubu ngubu rero uduce 8 kongeraho utundi duce 2 byabaye uduce 10 Leta y'Kinshasa yamaze kuba yakwigaruza. Ndetse navuga umuvugizi mukuru wa AFC 23 cyangwa se M23 cyangwa se M23 yamaze kuba atangaza amagambo akomeye, ndetse aburira Leta y'Kinshasa ko igomba kugenda gake, ndetse umuvuduko iriho ikanawugabanya, dore ko Leta y'Kinshasa imaze iminsi itsindwa. Ndetse ivuga yuko rero yaba igiye gukora comeback cyangwa se igiye gukora ibindi bintu bikomeye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni iminsi cyangwa se ni iminsi myinshi yarishize uyu mutwe wa M23 cyangwa se umutwe witwaje intwaro muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, uyu mutwe ukomeje kugenda wigarurira uduce tumwe na tumwe tugiye dutandukanye. Ariko mu gihe gito, ndetse mu gihe ni ibintu bitunguranye muri iyi minsi kubona uyu mutwe wa M23 wise wirukanwa mu duce tugeraho ku 10 mu duce twose yari imaze kwigarurira. Navuga ko cyangwa se na mubazi iby'intambara bavuga ko uyu mutwe wa M23 w'amateka yaba agiye kwisubiramo. Ndetse ni mu gihe ababirigi bamanutse muri iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu buryo bwo kugira ngo baye kurebera hamwe uko bakirukana uyu mutwe witwaje intwaro muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Bamwe mu bazi iby'urugamba bavuga ko noneho amateka yaba yisubiyemo, uyu wundi nta kabuza uyu mutwe waba ugiye gusubira aho wahoze.
nyuma y'uko uyu mutwe waba uri gutsindwa noneho nta n'indege usigaranye y'intambara ishobora kubafasha ku rugamba mu buryo bwo kurwanya cyangwa se mu buryo biyemeje bwo kuzarwanya leta ya Kinshasa. Ibyo rero byagaragaye bivugwa yuko noneho nta kabuza amateka yaba yisubiyemo, amahanga yose akerukana uyu mutwe muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nimba ari ubwa mbere ugeze kuri uyu mubona kutawukanda subscribe, ugakanda like, wangiza ugasharinga ino video ikagenda ikagera ku bantu bagiye batandukanye. Nimba ari ubwa mbere uhageze ndakutawukanda subscribe, urakoze cyane nkwaye ikaze.